namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm the Mr. Post. Look at that King Linka, Manyangatsi the Komisa. What's happening? You are linking Jan, Master Team. And then, of course, you clear like Buaka Ben Mayengani. So, Buanja, they must attack Harapon, one more relax and one video. Yeah, that can Teresa can next in Soweto, of course, I sungula the 26th, of course, the August to 27 the August. Yeah, so of course I umela a grand lifestyle, which is also known as Ikoya lifestyle, as you can see here. Come you go rooftop there, you come besala. I'm going to you go I mean like that double thing here. It's a very nice place, as you can see. Pool the place is very, very beautiful. Class class pool because video. Yeah, so enzaka performance ya Dr. Joe Shirimani kuviye kungena hosi ngopfu, of course lwanga uyasungula kuperforma. As you can see, akatlanga kwala Ngaza. That was his first song. However, if you angenela performance ya Manyangatsi. December. Yes. So as you've heard, kwalano fike itwa usingove yivitana Manyangatsi kwa ata sho kuyungiboneni kwala kwa ata on stage. So mina to be honest, no to vulavulela usingove. However, na Manyangatsi angena to vongola swin'we swi voneni ku usingove yi vongola va tlhela va vongola swin'we kwala stage. Mina was surprised ku ri what's happening here. Manyangatsi was on stage with Hosingove. And he was very, very happy. Mina was shocked. How happy. But he was very, very happy, Manyangatsi. Look, Hosingove he performed that song. He was very, very, very happy. I'm not sure, maybe I should dark on Manyangatsi. I'm going to sing the Manyangatsi Arjina Simulero. I'm gonna presence here. Hosingove. My commander Macalis Arjina Namkare look at Dark Queen. Come now, maybe look at Dark Queen. Ngana makangofu na swona very very so swi ve kahle icinini yi tlhe yi khoma na mic ngwa andani nga swonanga yi tlha khoma na mic kwala stage xi dakwini Manyangatsi xi dakwini ha ta voyi so hi sweswo mini ngo vula ku mahungu ya kahle ngopfu it's good ta ku yini somehow, of course, many people can argue that when I'm gonna perform because of and stuff like that. Na mina I mina ko mina ngata perform ko similar ku man. Unless if kumbexani mufuma ku munhu ko relationship yena a yi nga ri kahle na mutswari wena wa xisati, yes, but if you talk relationship ya yi kahle na mutswari swi somehow. Of course risimu ri fika makumu and then Hosingove tlhedi vulala swin'wana, of course. As you have seen, sure got we ngena 1 million, of course, beef to Dr. Joe Shirimani. Swi ve kahle swinene. Tanihileswi swi mi ka swi vona kwalano. A dira dinga beef yena Hosingove. However, guys, we suka. I suka kusuka. Yeah, from here ku vuye ku nghena Xinyori, of course. Skheto yi bise ngopfu hi mabodhlele, Skheto yi bise ngopfu hi xikotela. So leya ku ri introduction, so Hosingove a be introduction ta tlhela ni vula swin'wana sweswi. Kulu
ya performance yi sungula nami na ta phulele maku injani yi clean a nga na nchumu yi nga na xilava yi nga na nchumu, it was very very clean mi yi vona i ri blue kwalano sure mi yi vona loko a khawula laha hosi ngopfu leswi a yi nga na nchumu a yi vona mos mi swi vonini ya loko se ku boha hi skheto ivi yi suka la pholweni se manjheni ni swi vona ku ya hayi ku ndeka yini manjheni vanhu se a ku hoxetela mabodhlele as you can bongo Ben Mayengani sweswo as you can see a ku boha Ben Mayengani le ndeka pholo walowo nduka hayi swo laha Ben Mayengani a va careful a tshama na security vona ha ku ndleka yena skheto i bongo vona yi hayi biwini hayi biwini Ben Mayengani yi biwini swinene hayi ho guys leri swi ze swi endla ku na risimu leri nga ha heli mi ta dito hosi ngopfu of course vona Skheto biso ngopfu swi hayi biwini I mean I was shocked guys what's happening. As you can see, a ku ri hoxetini mabodhlele kona swikotela swi kona yana swikotela a ku ri busy as you can see kwalano guys a yi suke kusuka leri loko a ri kona laha Ben Mayengani a ni sure ka ta boyini loko ra ntiyiso loko a ri kona mi kuma ku a ni vhele a ta fostera ku va performa after Mr Post swi ta nga hela swikotela na mabodhlele yi nga ta chaya kahle vonani guys at the same time a ni twela loyi a nga ta yena clean pholo leyi ti ta n'wi vuyela ngopfu ku a ni man'wa mabodhlele yi nga fanelekele ya le hansi leyi ti ta n'wi vuyela mara a yi sukini guys Let's go, DJs. Mr Post zamini ku va la ku continue performa na xinyori ku ya mahlweni mara swi vona ku yi nge yi chayi kahle and then a yimisa DJ. Loko mina Ben Mayengani mi swi vonini musi timhaka ti bihile ma swo lama va careful loko ra mi nge zami subscribe a ni ta kombela mi tika subscribe. Skheto